Jotono no hai na hai kulumbai kya te lam so hai na tin blogo. Ini blog norok thumbnail no no khna belaki exciting. Ga norok naising yo dong khna o ko thangnai bisi orang kamu thangnai bisi o bisi orang kamu 2020 na thangnai bisi o to kama khe nai tho khlainai asa video bo karika khalsam mo khna to khe karika o bor buhur pepla phino te se mikhumo hai ke nor naising to khna ga actually phano phai ga borok ZANGO BOYZ ga borok hai na hai resap mung ketal belake khna to te video bo hai no norok naina ni moton te tam sanai norok nai ke belai no hamjak nai omo hai video no borok tubui tongo ke norok no phari kisisa borok bai kok thaja thaini salai ro na ke borok norong thani otam kok kesar na musung ke aborong tunya nyo kisa nai le na phai de ke phatsa khlainai o project bai krengjak borok sab sab tong sung nai legena nge puila wana phatsa khlain no phunogri shwana buskang wana basajak asukjak sorry asukjak James ke bono ZANGO BOYZ no manage bo khai tongo ke abono karaina bini sinimong sana thangra tebo koma khlaina ka ma sana nangi thanai habon angasuk salia nor joton saimono bosa botam khai ke bini je upcoming project no tui nai lukurok din thaniwo bobo hai kok kesarnan musung bobo hai invitation ba bobo hai kok bai o video ni bagai nong thaniwo kok kesarnan musung sangchak khna lai kisi sa khlai nai Takuk James nono lam sogo te belai ke hambai tini melody ke feo phaimani bagai anga kisa lukurok no sai knardi ni je borok to nasingi tong haida bini je buru video phaibino kabama borok ano personally comment bo khayo te sub sungo James ni video buru phaina samung kataloro samui to omar kabama borok sungo anga haine bagai kabama borok tini excited khana je go tabla phainai ka nai gahain bagi a borong bagi nang kok thai ni sai khulumkha jotono khulum ya palo belai hambai norong jotoni support tai hamjakma limani bagi chungno and taisa 1 year ni ulo taisa tini phaika melody cafe studio and chungba excited katal project no na hoi and katal project kisa simple short जो yang description sake omo very simple chini jati prasa ni family ni something story je normal lifestyle butui tong to abono tui ang khlaika je obo kisa total details to saliang so it will surprise pai thang nai so chini timo tongo kawangma as a actress and singer tongo Miss Elizabeth also. Wow, ayan hai ra. Acha. And cinematography, chini is a DOP, MD production ni owner. Okay. Mr. Manjit Devarma tongo. Wow. Yang bai age wo khlaiban. Chini same team no. And David Dolis tongo, David Kalaibo tongo. And chini loge tongo manager, chini ZANGO BOYZ ni manager. Wo na manager han sak nagari. Oh, tin sama no bo manager nai nai. Ga agir go bo ni. Agir go nuk layo malayo hai pon manager ni semia. Unfortunately kang ya like nagadi current thangka ke light ni effect no judang thangka. Ke manager bai to sungma lai lekha. Ke tabuk o jaka wo actress sung semang ka tai actress tai singer. Composer also ba ekdom tam sasinai sone pe sohaga dangam kacha hindi bhai abo kabamman quality tongo lyrics is bo nangke phatcha klai sing bo bai kok saina lai ne bo hai kok rock kesana ne musungo project no ti nai 뭐라 세 그거 부단 저도 너무 남서 거 이렇게 너 다시 뭐는 그나마 지니 프로젝트 너트이 이게 라이 탕나이 비디오로 보고 너로 가방만어 피드백 데카로 잡고 너트이 리릭스 니 컴포지션 이게 너로 니 함작만이 너로 니 함작 몽바양 하이나 하이 부스카 따복때 계사 쓰나미 동어 이게 잡 몽고 프로젝트 보고 너로 니 함작 몽나 너로 플리즈 서포트 카이디 이게 세타이 보 파이나이 니 사로방 가함께 따이보 쓰나미 만나바게 이게 너로 플리즈 지니 o project no hamjang mongya phardi nai di share khai di tai tomong no video no satisfying and can only feedback bole di so that we can improve
Hambai ingke o jaga male singer sab tong kamu. Oh yes, male singer. Ingke Kotham Sangambin bumong. Krishan Tripura dang kamu? Tripura. Yes, Krishan Tripura. Ingke Tripura bandar jodong semana kokrok to kisem bisa koi nai. Ingke hai na hai bisi krangza ai nai bo hai tini phai tongo rosamung ketal bai. Ingke lukurong thaniwa tamo butei kokrok kesana musung thaija thainai sawai nai khapang strang degdi. Jotono khulungka ang Krishan ani Krishan Tripura. Tai tini chung dasagang neuro sokpaijak prai 1 bosor porio nono se nango aibro chung ekloge samong khlai mani tai omani 4 number project ZANGO BOYZ ni logyo hingga onek tongthogi tongo ang tini recording khaina bagui hope norok jokto chini gan hamjang ri nai ri tongdi hamjawi tongdi. Thank you. Balai hambai hingga te bad bagi to norok nunuk na sini Takuk Manjid MD production ni owner hingga manager Nukha hingga bono hingga seng bagi sinai kan. Acha VIP pilot hingga seng thajing khanai mangka driver ni actually boss ini James ni manai klayo hingga tabuk to current bo thangjak hingga current thagi hingga no seng recording suru khair nai hingga jaga no line tangsa sek jorate samung gisak khnari wana full to nor khanai mangla hingga bad baki na hingga no fast motion roklane khnawana malam no surprise rena musung jago sini ZANGO BOYZ song haini bagai nor kerengi tong di video bai ta thangdi kuno jagao se ta bu recording suru khair nai langmani duwariyo chungkunai malayoi langmani duwariyo chungkunai malayoi ajomsha Swibaiya Kothoma manjulai ini timing kontak bisa balance होने ठीक है टेक किसा बारे में टेक खाना नहीं तो और टेक किसा बारे में टक टक Khabai kha manjulai ashri mang क्या आवाज हो रहा है एकदम स्लो दिमाग खाना consistent ramjakchini halo chona nangshina chona यार फील भए म chona nangshina chona nangshina Many hours later. ramjakchini halo chona nangshina shimai haparo
tong thai kuri kha. My voice. Okay. Shumai haparo. Tasya? Hapar. Haparo. Shumai haparo tong thai kuri kha. Hah? Nanglap. Dan finish. Ayah, baik kan angke? Two weeks later. Hingga seng ZANGO BOYZ ni project Elizabeth Koloy tei Krishan Tripura ni resabjak or resab mo belage khana tato seng complete khlaikya 2 weeks so actually James bo Mumbai o kifuli thanani belage arjen ngi tamani bagri bo mono belage daktino release khlai kalangan musuma bai ang norok no permission krifono khoginai nor kebnata sadi ang nor no khersam kisisa ang kisisa resam mo no khana musungo o belage resam mo khana tok angke Teisha Sapiro o video mo release nai 1st August about 2nd August. Hani bagi naro check like di ZANGO BOYZ YouTube channel naro aro thangai nai tabun subscribe khai di ke subscribe khai kong ka ba naro tabun thangai check khai di gersa mo ang nong share sa kisa khnarwana ang semono ZANGO BOYZ no kan ka joli jangnai botanga ma ke gan no khnar mai nai happen naro kemno ta sakido. Se barla nono khnar la lo ke an upor ko ke kes rok rito ngai borok han boy no te khnar la kha norok o video te duris tini ang blog rito le tini ko tarik tini ang ka 31st about 1 about 2 norok video logi pai nai han bagai norok direct video no gan khana sidi te video nai sidi ang bani channel ni link ang description ri wana o video August 1 eba ke August 2 wo video release nai nor logi manai bell icon mai ka video hingga ke boni channel lo hai nor thangine nai di kisa support khai di subscribe khai di tai hingga pai tau hai nor no kom nan muchu please ani te kisa blog ni channel tongo ang a channel so joto blog rok dabai nai teruk oro blog rok te phaigla hingga hai ni bagai nor a channel no please subscribe khai tonir di